Sagudahan nga ron ti surat ni pagayam tayo nga teban. Dear Kasim. Sakbay man di amin, kablawang kay man di tanay si studio iti naragsak nga orasyo. Ken kablawak pa di kiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti dati nalata ka programam Kasim. Nangruna ka di kiti sponsorsyo nga mga bibiyag iti studio. Ilinged naklatan itinagan ateban. Agtawenak iti 50 adan asawa ken maysa nga anak nga adda iti Hong Kong. Wen kasinyong da kami laengen nga agasawa ani pasing ti agdenden na ngamin adan buko da pamilya ni Luwela nga kakaiso ng anak mi sakit adda iso na iti Hong Kong. Ti parikot ko kasin, kas makita yung mat, iti paulo ti surat ko kat praning nga asawa. To obvious nga ti asawak ti parikot ko. Ngamin kasin yung saan da nga agkatunusan kay ni Celia nga kabsat na. Idi pa laing babalasang da, addan gura ti asawak iti kabsat na, iti jak amu rason. Kat ti makadagas, agabay laing ti balay mi, ken hi pasing nga asawak ken ti balay ni ipag Celia ken ti asawa na nga ni Abirat Lucio. Akit saan kumot pa ikit di nakita ida nga sinungbat da, nagapad da, nagginabo, nagpinungod da. Ta saan mo't nagtagtagari ti ipag ko? Nimot labaket ko, ti mangipapapan nga adda kano gura ti kabsat na kengkwana, iso nga damat gura na iti kabsat na. Iso nga kunak nga praning ti asawa kasin, kastiyuman nga rod ngayon nag-isalaysay tapno maawatan nyo ti parikot ko iti asawa. Eban, lagay! Umaikan tamangantan! Uy, lumayan! Umaikan, nagluto aki ti crispy pata! Umay kantaramanam ti crispy pata nga lutok lakay. Umayong ko alakit ay nakastao na iti crispy na deti crispy pata nga linutok lakay. Nakainimas tupay. Adak lang or ti abay mo nape nga naskin nga ipugkaw mo pailaeng paseng. Ay agatap no amangig ni Celia nga naimas ti sidain da. Anya. Ape nga naskin nga ipangig mo kini Celia nga kabsat mo nga crispy pata ti sidain da. Ay nasken laeng nga maamuan na. Tapno ammo na nga kabailan ta ti agsida iti naimas. Nga uri no sa anak nga nagturpos iti kolehiyo akas kengkwana, uri no agman manicure, pedicure ak laeng. Ket kaya ta gumatang iti naimas nga makan. Ken uri no sa awan tinatalga da trabaho akas kengkwana, ket kaya ta ti gumatang iti agkakangina nga makan. Aniya. Ape ngamin nga naskin nga ipaamum kadakwada. Ape naskin nga ipanggig mo. Ay kitla kay tapno saan data nga tagibas siten, dagita nga tattao. Aniya? Unay kamutin, bakit? Ay, awan mo ti masasauda. Awan mo ti bagbagada nga panang tagibas si kadata. Ape ngamin nga kasta at manangipapan ka ngamin paseng. Naitaman ti ko nakengkan, mapran pa na rin ka manan. Ano sa mo na dati pulutan ta Abirat Lucio? Awan ti anjaman na Abirat. Sa anak mo't nga napili ti pulutan. Pagsayatan na. At padata nga sana mailig itinayma sa pulutan. Basta lagi di adda mainom nga arak. Kapya lang nga pangpaturo, pangikatibandog, saan ka di Abirat? Ay, pundot ako na Abirat. Angim na imas samat tayo sindayo itay aldaw Abirat. Crispy pata, saan ka di? Anya? Apay amum ti sinidami itay aldaw Abirat. Ay, no impukpuk kaumot ni pasing nga asawam Abirat. Anya? No nakapigpig sa ti panangibaga itay ni ipagpasing nga crispy pata ti sidain niya. Unay mo tayo.
Eh, api nga, jak maawatan day nga asawa. Api nga laskin nga, pukpuk ka na pailaang mo't no, adya tisidain me. Ni, ada ka magkayang bayaw, Lucio. Ay, uwin ipag. Umay kumanon kasango ani abirat teban nga uminom iti arak. Pangikat laing mo't ti bandog me. Ay katiimbag mo't ata si katidimayo dito balay mi. Bayaw. Sa angkat nga ni teban tidimayo dita balayo kini kabsat ko nga selya nga kunamlan o asino. Ay, kanya mo day nga pa nagsasaobon iti kabsat mo si kapaseng. Di ka lamabain kini abirat Lucio nga bayaw mo. Ay, anya ko matikabain ko kitagpaisumet. Ay, okay laing abirat. Naruwama kon kini ipagpaseng. Anya mo day tapulutan yon. Di ka lamabain mo't si kateban nga kasat ipasangom kini abirat mo. Kababain mo't no anya lataditan ti pulutan nyo. Amang ano, adamasao ti sabali nga tao dita. Anya. Iluto ang kay biit itinaima sa pulutan nyo Orayan dak, agluto ak tay crispy sisig. Uray ta adabagnet nga ginatang ko itay. Anya. Nangalaam ting gatang mo't bagnet. Ay kit aday gatang ko Agora, biit laing tayo nag-isisig dati bagnet. Tayo so ti pulutanin nyo, tadi kay kit kakaasi dita. Ang mga no adamasao ti sabali nga tao dita. Agora ka inakagluto iti crispy sisig pulutan niya. Nay. Apay nga naskin ngay pukpuk ka mo magpaseng. Ay kitap numangeg da. Tap numangeg da kiti managtagibasit. Nga unin no saan ta nga di ada lakas iti sabali dita. Kabailan tati kabailan tati agpapulutan iti naimas nga crispy sisig. Aniya? Ay, unay daytan. Naimas at crispy sisig, abirat. Ay, agyaman nak, ipag. Ay, urayan nyo nga raw. Urayan nyo tayo pulutan nyo nga crispy sisig nga nakaimas. Aniya? Ay, bagtas ang kape nga nakaturog. Pasing, bakit? Apay, teban. Agsarita taman. Matikman kaya day tangar aramidim nga panangipukpuk ka mo itay. Kaya apay ko ma. Anya ti dakes na? Agit madi akababain mo't kani Lucio. Kababain mo't kadakwada kini Celia. Saan da mo't nagtagtagare? Kaya apay nga ibagbaga mga tagtagibasitin na katikabsat mo. Idinto nga awamot ti mangmangi ko nga sa una. Ay na, amok ni kabagis ko nga Celia. Amok ti kinatao na. Ay na Diyos ko. Ay naapay nga nga pangpangigam ni Celia nga kabagis mo. Di lang aro din nagtagtagari kurak man. Ure no di agsaw day jay. Amok nga tagtagibasitin data. Unay kan bakit? Kababain pa imot nga rod kini abirat Lucio. Nakasaysaya at di agun uni. Ay, kit padasin na ti aguni kaunay kang bakit. Ay, kakit di aglabaran. Kit itayak pa lang agur-uray dito. Nakalabar ka din. Apay, isa anak pa nakalabar. Apay ka din. Ay, basta yung kaglabar. Tatayak pa lang agur-uray dito. Ken sakbay ka nga aglabar. Alaim dito yun Ada itin cooking ka. Anya dito. Agas mo't dito. Paseng, wain, tumarim dayta. Anya, guri ka. Jak mabasa. Basta tumarim dayta, guri ka at basa, alangan agatum tumarak iti agas nga jakmat may nabasa no anya daytoy. Basta tumarim dayta. Rubos mo daytoy bakay. Wan, saan ka makatagare? Anya, basta tumarim dayta. Nakadigo sa akong lakay. Ikamot aglabaran. Ang ito marim pa iladay tarubaws. Basta, umay ka dito. Ikang kamalatid ano mo. Tatumarim daytan. Pinilit nakbot yan ng tumarim. Ala, natumar mo. Ingka aglabaran. Taurayan ka dito Apay matakas to nakatangtangkan matadikukakan. Anyal. Ulay mo dayta. Pinatumarak.
Tangkin mo dito yan, pasay! Pasay! Nakatangtangkin mo dito kakon! Ay, imepekton. Imepekton din patumar ko kiniteban nga rubos. Sigurado lakit di nga da mapasamak mi ita. Ha, pasikatak man dagita nga agasawa nga Celia ken Lucio. Apay ti kunada. Di na kung maparagsak ti asawak iti kastuyan nga edad mi. Oho, kitaek man tila nga da ita. Sigurado nga umapapal da nga Celia. Apaman nga da mapasamak mi kiniteban. Ay na. Langa pa'y laday dyan nga bayaw Lucio, saan nan nga kabailan nga paragsakin di kabsat ko. Kasano, kanayon nga mabannog iti taltalon. Imbag ni Teban nga asawak na nalagan la ti trabaho na iti talyer. Oho, bakit? Kastaw hunay mo ti takder na dahi ito'y kukakaon. Ay, umay kakit din lakay. Sakbay nga lumukning dahi ta. Apay mo ka pinagtumar na kami ti kastoy bakit? Amom nga nakainumak. Ay, mas may mayat no kasta nga nakainom ka lakay. Tapno long playing. Uri agpatpat nagta. Ta ipasikat ta kadagay ta sa bali nga tao. Nga kabailan tapay laeng ti agragsak iti kastoy nga edad ta. Aniya? Umay kakit din lakay. Umay kan. Ay, di ka mala umay ka malaguyudan. Ay nalakay. Kastaunay ti ingar na. Kastaunay ti ingar ti kukwam lakay. Oy. Apay nga ipukaw mo nga road paseng. Tapno manggeg ti sabali nga tao Tapno umapal da. Tapno saan da ka nga tagibasitan nga uray no mekaniko kalaeng lakay. Kabailan na paragsaken. Nga uray no kastoy nga saan ta nga di adal. Makita da, mangigda ti kinaragsak talakan. Aniya? Unay kamutin paseng. Ay, napanumot inay ayaman. Tapno saan nga lumukning lakay. Sigurado, maitayok ta iti kangatwa na langit. Sigurado nga aglangoy-langoy ta iti kinaragsak lakay. Saan nga kaskadag iti daduma dita? Nga awanan ti ragsak da. Oy, unay kan, paseng. Ay na, kasti ko mga rinabii aya, Teban lakay. Kasti ko makanayon, ti panang romromansam kanya. Oy, saan ka makatagari Kat na pan nagtumot pinagtumarita. Di ka nagargari akmatay. Ay, lakay. Sige pay, romansain nagpay. Saan nga gaputa saan ta nga di adal? Kit saan tan nga naragsak? Unay ka, makatagari ka matpaseng. Abi ko ma, tapno no umapal da. Tapno saan da ta nga tagtagibasitan, dagiti sa bali nga tao. Unay, rabawang kamala. Ay. Abay. Agdata ka, siyak ti rumabaw ita. Ay na, sigurado lakit di nga agragsakak ita. Agkabalyo ak ita. Oy, unin nagtagari ka nga talaga, paseng. Kalapay ko ma, kaya't ko nga maamuan ti sa nga lubungan. Nga naragsakak. Uray no sa anak nga di adal. Sang kay bagamot na ita. Lakit din. Agtugaw kan. Ita nga katangkin na. Tamaturog tan taon. Ay, jak kayat. Hanya. Maminsan to pa nabasak iti internet. Saan lang nga mamaminsan ti epekto na dahi tarubos. Mabalinto pa'y pamindua. Adiya. Unay kan. Ay, daituyin tinagawang ka. Nagingar, nagtangken, Teban. Unay, makatagari ka kababain iti karuba. Kababain di tabangi rabalay. Abi ko ma, jak lakabain aya. Jak mabain kada Celia ken Lucio. Umapal na kid di alakid din.
agkabalyukan, tanay nakaig-ingaran. Ay, Teban! Teban! Oh, paseng! Oh, paseng! Oh, Teban! Kastay kumari na bi, Teban! Teban! Oh! Imbag na nadanon ka dito'y paraangan nyo, bayaw. Ay, naimbag bigat mo ipag, Celia. Nakapasyar ka ba dito'y balay? Ay, umay kayo kumadpadigwan ti tinola nga native nga manok, bayaw. Nagparti nga minilusyo nga asawak. Iti nasapak at nagluto ako na iti tinola. Ure tadakkel tay manok, di min tumet lamay ibos. Iso nga imay kay pinadigwan. Ken ay gyaba na ka, ipag. Ken sigurado nga di pinakaluto ni Manang Pasing iti pamigat yo. Ha? Apay nga mum nga di pinakaluto. Di ka nagpaisuan na kat sampay nga nakareing ni Manang mo. Amok lakit di nga napuyata ni Suna. Hanya. Kasanom nga naamuan nga di pinakareing. Ken kasanom nga naamuan nga napuyatan ni Manang mo. Kasanom kat numanen makapuutak nga ikis itay rabii. Ura itay parbangon. Napagustuhan saan kabsat ko abayaw. Ha? Ay, sana ulatan Ay, nakababain mo. Nangigyugayam, ipag. Ay, kitwin Nagpigsan tupay ti panagasog na. Agik ikis tupay ni Manang idirabi ikan itay parbangon. Ken ipag, ay lakay. Bayaw. Agabay laeng ti balay tayo. Halos agabay lang matigiti kwarto tayo, silid tayo. Una ya. Sigurado nga, nangigmi Ay, kababain mo. Awan ti anyaman na. Anya ko matibagbaynan nyo kat agasawa kay mat. Ken naragsakak ta naragsak kay latang agasawa, bayaw. Ay, uwan, ipag. Sige bayaw. Panawang kay pay, tainak kay mga opisina. Ay, sige ipag. Agyaman na ka, ti impadigom nga, tinulang nga native nga manok. Ala, abirat, anuusan ta at ti adda nga pulutan? Ay, awan ti agyaman na, abirat. Ay, sige, agsyat taman na. Pampaimas ti turog, anya nga ron. Kita mapanog tamit ti trabaho. Alam ko, ay malagip ko man, abirat. Abir, adamot imay nag-deliver itay, iti balayo. Nga, appliances sa dayay. Ay iwin abirat. Ay gimata nga miniselya ti baro nga refrigerator may. Ta nadadael tay sigod nga ref may. Daan mo't nga minay. Aya. Ay, anya day tanangig ko? Ha, bayaw? Ay, ipag. Anya ti ginatang nyo ako nam? Ay, gimatang ni kabagis mo. Nga selya, iti baro nga refrigerator ta. Nadadael tay sigod nga ref me, ipag. Anya ti ginatang yung nga brand? Ha? Anya? Ay, nyaman day tan, siga paseng. Ay, adala damagit. Anya ka di nga klase ti ref ti ginatang nyo? Ay, kasmatla dati dati nga sigod nga ref me. Dati may sa 3 daw na, bayaw? Uwain, ipag. Ay, single door lagayam? Saan nga double door? Ay, saan? Weh, basit lang, di masapol mi nga rep. Umanayan day jay. Ay, ala sige, panawang kay pengaron. Tayo nakagluto, dinaimas nga pulutan nyo, Ay, uwan. Day takamanay, si kapaseng. Panawang kay pay, taagluto ak itinaimas nga pulutan nyo.
Inayadin nyo. Babaraw, inayadin nyo. Ay, baka magasgasan dahil baro nga refrigerator me. Ay, bakit? Apoy da ita. Ay, umay da i-deliver dati inwar ko nga refrigerator lakay. Anya. Apoy nga nangiruwar ka iti baro nga ref. Ay, saan lang nga baro nga ref da ito lakay? No di kat baro nga double door ref. Anya? Double door? Subol lang ka nakadakdakkel na ita. Marigatan da pa nga mga sirag iti ruangan. Ay, dahi nga ruti kayat ko nga ref ta. Dakdakkel. Aguri ka. Nanginan sa tikas ng refrigerator Nangalaam ting gatang mo kat awam mat ti urnong tabakay. Kaya api nga naskin nga da urnong tatap no makagatang ta iti ref. Ay. Di mo kunaan nga dimbawat ka kiniluwela nga anak ta. Anya? Ay, baka mat no rininggur mo ti anak ta nga dadya abroad. Ay na, saan lang aya? Nangalaam ko mga ruting gatang mo. Basta. Saanan nga napatag no nangalaak. Basta tinasisita at da baro nga ref ta nga double door. Nga saan lain nga single door. Ha? Kat ape nga min nga naskin nga gumatang ka. Kat mayat mat pala tay sigo da ref ta. Daan day giant, teban. Urayan pa lang agperdis, agbay mo asukatan? Hanya. Saan na? Kun maysa. Tapno di da tayo tagibasitan dagiti tattao. Ha? Uray no saan ta nga nakaadal? Kabailan tati gumatang iti baro nga ref nga double door. Saan lang nga basta baro a ref? Saan nga single door? No di ket double door a ref. Hanya. Unay kan bakit? Dayta ka manan, mapraning ka manan. Nagalas dayta nga galad mo. Anya ko matinaalas tinaramid ko. Di ka kiti agyaman ta ada baro nga ref ta nga double door. Ada agpay so baro a ref ta. Ang ananom nga raw kat awam mo ti ikatangtan itinagyan na iti ref. Ay kit adan tulat ta. Uray gumatang ak itan iti sagsasanga pulo a kilong ka karne ti baka, baboy ken manok. Ipunduta iti dakkel nga double door nga ref ta. Tapno kanayon mat nga agsidata iti agkakaimas Tapno saan data nga tagtagibasitan dagiti tattao. Aniya? Anak ko. Wan, anak ko. Anya tatang? Gimatang iti baro nga double door nga ref ni nanang? Wan nga raw. Kadamagik kuma, no sika tinagdawatan na tinggatang na. Ay, kit dimawat nga agpaiso iti kwarta tatang, angem saan namat kayong baga nga igatang na iti baro nga ref? Kinukunayo nga double door, akit nanginalagin din tayo Saan mat nga dakil unay tinted ko? Mano ka di tinted mo king kuwana? 12 mil tatang. Anya? 12 mil? Kituin tatang? Apay? Kit ibaga na mo't namin nga adaang kityo tatang. Ha? Wine, kunana nga ada ka no ang kityo. Kit masapul ka no nga gumatang iti agas mo. Anya? Angkit? Awam ba't ti angkit ko anak ko? Nun nagsalon atak tupay. Anya? Ay. Iso siguron ati inusar na nga pinang-down payment na tinwar na nga baro nga double door nga rep. Ay salbag day siya nga idam. Api ngamin ay nga gimatang iti baro nga ref ni nanang tatang. Kat mayat samit pa iti sigod nga ref yo. Ay supaya anak ko. Kasano kat gimatang ni ikit mo nga selya iti baro nga ref data na dadail tay sigod da ref da. Ay siguro akit inapalan mo ti ni nanang mo. Pagharap siguro nanang mo agad papaapalan ni ikit mo nga selya. Amumot ni nanang mo nga mapran-praneng. Iso nga gimatang meten iti nanginngina nga rep nga double door. Uray numayat pa'y laeng matesigo di rep may gimatang lata. Kaya't na lang nga pasikatan ni ikit mo. Diyak manamuta inam. Sang kaibaga na nga tagtagibasitin ni ikit mo ninanang mo. Idinto nga dimot agtagtaga rin ni Silya. Praning nga talaga ni nanang mo anak ko. Aniya? Unay matin ni nanang tatang.
Kumare Paseng! Kumare Paseng! Lakwang ka manitikan. Presko nga gapot pasukin. Ay, anya a klase nga ikandagita kumaring Susan. Ay, ada talakitok, ada susay, maya-maya ken ada pay crabs, kumare. Ay, sige. Ikanak man nga ti 2 kilo nga talakitok, 2 kilo nga susay, 2 kilo a maya-maya, ken 2 kilo nga crabs. Anya? Ay, agpadaya ka di mare? Ay, saan? Apay, agpadaya laeng ti gumatang iti kastakado? Ay, saan mat kidi Angem nagadunga rodin ti gadangem kumari. Ay, kitap no jak to gumatgatang inton maminsan Uray tadakkel ti double door nga repme kumare. Isu nga nalawa ti pagikabila kadagita ngang katangag. Ha? Ay, ket no mapnon to tay double door nga repme akit. Adapay tay daan nga repme. Mayat pay laday jay ang tsak kaya tadaanen. Ay, sana all ko naklatan ang kumare. Sana all duwa ti ref na. Ay, sige nga ron. Ikilok nga ro din dagiti gatangem kumare. Ay, sige kumare. Ken kumare. Anya day jay kumare. Noing kanto lakwan ni Celia nga kabsat ko. Ibagam king kuana no anya ti ginatang kuking ka. Anya? Apay nga nasking nga ibagak pay laeng kini Celia kumare. Ay basta kumare. Ibagam nga ibagak king kuana inton inkalakwan ni Suna. Tapno amuna nga daigatang ko iti adu nga tagilakom nga ikan nga agkakangina. Anya? Basta. Ibagam nga ibagawan kumare. Ay sige kumare. Ket bayat nga ikilkilom dagiti agatangag. Inakalaen tay wallet ko nga napuskol. Taaday jay ti ibayad ko king ka. Ay, sige mare. Sana all ko naklatan Urayan talaeng ti ilutluto ni Pasing nga pulutan ta abirat. Ay, wen abirat. Anong santa pala ito'y nabati nga si Dein mo iti aldaw Ay, adusan ta day ta lechon manaw, nagimas tupay. Awun pare, yak man na mo nagadot ti mabalin nga maluto, nagadot natin ti arubayan. Nagita mapang gumatgatang iti chokstugo. Ay, kat bakamot day tati kayat na ni kumare, ay niya ipag ko na kuma. Ay, wun nga ron abiran. Ken sigurado lakit di nga, naimas ti pulutan ta ita nga iluto ni ipag. Ha? No saan nga talakitok, susay, no saan maya-maya, no saan crabs, adda kadagita. Anya, apay nga amom, abirat. Ay, kita, amok, abirat. Kasanaw, iti naglakaw, iti parala ni kumaring Susan, nga tagapasukin, kit imbaga na no anya ti ginatang ni ipagpaseng, anya. Apay nga imbaga naman. Ay kit day takalumot tibilin ni ipagpaseng. Kunana ka no, nga no kano umay agla ko iti ayan may, ibaga na kano kani bakit ko nga Celia, no anya ti ginatang ni bakit mau. Naimot day nga pasingan. Nagpasing dayag manan. Ano samlatang. Kasta nga talaga't galadnan naruam kami. Unang nakababain mo't kada kayo, abirat. Nang runa ka ni bakit mo nga Celia, ni ipag Celia. Awam mo ti tagtagarina. Awam mo ti madingar arabidin na itikabsat na. Apay nga pampanunutin ni bakit ko, nga tagtagibasitin ni bakit mo isuna. Ibabay amlat tayo na abirat. Di nasisita, awan ti panagririta. Dahil mo ti pagsayatan na. Lakit ag tinulong ta kuma. Tapos agsayaat madagiti asawa ta. Agkapsat ng tupay. Iwin nga raw, abiran. Ay, umay digiti pulutan yon. Ada kilawen na susay. Agpili kayo. Ada pay sinigang nga maya-maya. Nagtuno akpay ti talakitok. Madamdama mga kay pay ti crabs. Tati kung kunakon. Unay mo tayo. Ito yun, nagpasindayag manan. Dati praning nga asawa.
na sa kayat. Anya, tumarim daytan kat nagnginat pinanggatan ko ka dayta. No apay baka kadi ka gumatang ka. Anya, itaman laing nga di mo kahit nga tumarim. Gawgure ka. Ay, agsarita tamang pelayan nga nasaya at sika pasing. Anya't magsaritaan ta, teban. Pangal-alam nga agpaiso ti kwartam nga igatgatang mo kadagita nga gatgatangan. Anya nga gatgatangan? Ay, kasano? Awan mati. Dakil nga masabsapulan ta. Ngam no gumatang ka iti makanag kakangina. Gumatang ka iti lechon manaw. Gumatang ka iti para crispy pata. No gumatang ka iti karne, sagdo 2 kilo, 3 kilaw. Sakit no gumatang ka iti ikan. Halos amin nga ikan katangam. Pangal-alaam, alaman, ibagam mga kanyak. Ay, manumit lati kit-kitaim iti panag-manicure ken pedicure mo. Saan ka agilibak kanyak? Basta. Saanan nga naskin nga maamuampay lakay. Tinasisita, maamuan ti sabali nga tao nga kabailan ta ti agsida iti agkakaimas nga sidaan. Tapno saan data nga tagibasitan. Hadya. Ape asino aya ti mang tagtagibasit king kakunak man. Awan mo ti amok, pasing. Anya nga awan? Awan. Ay na, adu di tati man nagtagibasit. Gaputa di adal da, kat saan nga di adal da tao. Ay na, ay agtala ka. Nuni selya ti bagbagam, awan ti amok, nga panang tagtagibasit na king ka. Anya nga awan? Ay na, unay ka na ya, bakit? Agbabawi kan tulang ata kadagitang aramidam. Uy, anak ko. Anya, pudno ka di tayo tananang. Uy, anak ko. Limugsot tay bagis ni tatang mo jay kirot na. Anya? Uwain, isong nga agtakki ti dara anak ko. Masapul na iti dakkel nga gatad pagpaagas na. Unay kamot din, nanang, aguri ka apay. Di na ka di maapawitan nga si Dagos. Adamat kidigim ko akwarta nanang. Angim, naskin nga, amwet pelang ano pudno tayo bagbagayo. Ay, ibagbagam ka din ang sweetie kak anak ko. Luela, saan mat nga kasta nanang? Angim day dinaudi ngamin nga dimawat kayo. Ibagayo nga, idi-ida mo, ibagayo nga adaangkit ni tatang. Kit na amwag nga awang metgayam. Si Marno, ibagayo nga ada nagtubo nga bukol itidila na. Ay, awang metgayam. Sa itay bagayo nga limugsok ti bagis na dyan ti kiret na. Ay, kaguri ka nanang. Tawagak pa lang ni tatang taamwek no pudno. Ay, saan mo nas kang awagan ng anak ko? Pudno ti bagbagak. Ay, sana mabalin nanang. Amangan no, ulbo din nakmanen. Ay, anak kao. Ay, kinagpaiswan na. Masapul ko ti kwarta. Kung nagtupay nanang luklukwendak. Anya ngamin ay ti pangaramatan nyo ti kwarta. Api nga kasapulan nyo. Dagda kayo madlagan nagtatang ti agdenden na. Anak ko. Tulungan ako ma. Ay, sing-sing rin dagdag iti nakautanga ko. Anya? Win, adat upat nga microfinancing nga nakautanga ka na ko. Kat na, idarumdak ka no jak makabayad. Awang mo ti pagbayad ko, no saan nagkay ka na ko. Unay ka matan nanang. Dahil tati kung kulak ka na kayon. Makaamok editan. At damit bukod ko a pamilyak na problemaik. Pati ba dahil ta problemaik pa eh. Dahil takot ta, usto ti ko na ni tatang. Praning kay ngamin nanang. Anak ko. Kasano kat kung digatang kayo kadigit agkakangina tapnulain pasikatan nyo ni Auntie Celia. Ay, saan nga napintas netang araramidin nyo nanang? Ay, na Diyos ko aya. Siyak mo tiyag sa gabay tir aramidin nyo. Awan ti maitag ko kada kayo nanang. Itag ko laeng nga ti pamilya. Itag ko laeng nga agserbi kadigit anak ko. Ay, anak ko. Pangasim ko ma. Anak ko. Lakay. Oh,
No addaw may mangsapol kanyak tito'y balay. Ibagam nga awanak Anya, sino ko matimang sapul ken ka dito'y paseng? Basta, no addaw mangsapsapol kanyak. Ibagam nga napanak, awanak, ada napanak. Ibagam nga nag-out of townak. When no out of the province ko nam. When no nasaysaya at out of the country ko nam pa yan. Adya, may dakalakit di singirinan. Ay, baka kayat mo, out of the universe pa yan, paseng. Dahil iti problema kasi niyong iti asawak, gapo iti aramid na, nga managpaspasikat na launay, iti kabsat na, gapo iti kinapraning na. Ati amuna, pagarup na tagtagibasiten ni Celia Isuna, na irubo meten, na ilumlum meten iti utang. Saan lang nga maysa, saan lang nga dua, saan lang nga talo, no di kat 5 tinakautangan na nga microfinance. Kahit habhabulin damat isunan, awamot pangalan ng pagbayad. Jakpot matulungan. Jakpay di kahit atulungan Kasama ti anak mi nga ni Luwela. Saan naman akayat nga tulungan ti inana? Ita ang problema ti asawa kasi nyong mapran-praning, aglalalo nga mapran-praning, tunggal adagtugtog iti balay mi, mapanaglemeng iti aparador. Dahil ito yung nga ti parikot ko, kahit ko pabalakadan kada kayo, adda ka di pa'y namnama ti asawak nga agbalbaliw. Rumbeng ka di nga tulungan mi, kani Luwela nga anak ko, no lakit di taagkari nga di nanton aramiden pa, ken ikaten nanton, ti kinapraning na, kinapasikat na. Ken agkari lakit di nga makikapyan, no pay awam mat ti gura ti kabsat na kinkwana, makipag-ayos mat tin ako tapno awan ti ririda. Balakadan dakman, tulungan dakman kasinyong no anyat aramidek iti asawak. Isublik ko mat inanan, kunak angim awam mat tin, na tayo mat day di inanan. Ala, dahil yung arudan di paggibusan ti surat ko, ket sapi ko mat, adda na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iti rigat na aminin aya ti makaasawa iti praning. Iyon na akong ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad, ken agyaman na kang ronaan na ken kakasin, ti anos ken laying mo nang ibasa ken nangi drama. To'y pakasaritaan ti parikot ko. More power to your program and God bless everyone. To'y praning ti asawa na Teban, Itilawag City.